Апоет шәҟәыҩҩцәа иасеиԥш аиԥыларақәа лассы-ласс имҩаԥыргоит ареспублика ақалақьқәеи араионқәеи рҟны. Урҭ хықәкыс ирымоуп аԥхьаҩцәа алитература бзиабара рылааӡара, аха иахьатәи аиԥылара аҵак ҷыда аман. Иара азкын Аԥсны ахьыԥшымра Аурыстәыла иазханаҵеижьҭеи жәашықәсеи, аиааира ду ҩажәихәба шықәсеи рхыҵра азгәаҭара рыцуп. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьраҿы ҳажәлар иргаз аиааира сынтәа ҩажәихәба шықәса хыҵуеит, Аԥсны инарҭбааны иазгәарҭаран иҟоуп. Ҳаргьы ажәа зхы иазырхәо, зкалам ҩуа апоетцәа, апрозаикцәа ҳәарада ари ҳалахәуп. Иахьатәи ҳаиқәшәарагьы еицаҳзеиԥшу ашәҟәыҩҩцәеи атәылахьчара министр еицаҳзеиԥшу усмҩаԥгатәны абас иҟоуп. Иахьа аррамаҵ ду разҟызго зегьы ианшәарҭахо аамҭазы ҳәаҳәа ҟамҵакәа абџьар шьҭыхны аԥсадгьыл ахьчара иазгылоит. Уи ус шакәу еилыркаауеит арҿиаратә интеллигенциа ахаҭарнакцәагьы, еилыркаауеит атәылахьчара министрра ахьыԥшымра ахьчараҿы иааннакыло аҭыԥ. Иахьа иҳамоу ихьыԥшым аҳәынҭқарра шьагәыцс иамоу, гәыцәс иамоу атәылахьчаратә структуроуп раԥхьа иргыланы. Уи ишыжәдыруа еиԥш ари атәылахьчара министрра аԥҵан аибашьра неилашуаз аамҭазыҳәан. Владислав Арӡынба ҳархәҭақәа ркоманда ҟаҵаҩ хадас дыҟан, ианидикылоз аусԥҟа иаԥҵазааит атәылахьчара министрра аштаб хада ҳәа. Иара убас хара имгакәа атәылахьчара аминистр анаҩсангьы Аԥсны адәныҟатәи аусқәа рминистрра ԥҵазааит ҳәа аусҟақәа анидикылоз иџьазшьоз агәра ззымгозгьы ыҟан, избанзар макьана акапанга ианын аԥсуа жәлар рлахьынҵа ихьыԥшыму аҳәынҭқаррак аҳасабала ишьақәымгылаӡацызт, аха Владислав Арӡынба ԥышәа ду змаз, зыхшыҩ ҵарыз, идипломат дуз идыруан, инапы зҵаҩуаз закәыз ҳахькылнагозгьы идыруан. Владимир Занҭариа убасгьы даԥхьеит Аԥсны жәлар Џьынџьтәылатәи еибашьра аанхатә гәаԥхарала иааниҭахаз Москватәи апоет Александр Бардадым изкыз ажәеинраала. Узқәа ҭыԥҭынчуп Саша абра, ԥхыӡуп акымзарак амчым аԥсра, уахазны, ҵхыбжьон зны, уанаҳамбо ҳарҭ, иуқәыршәо ауапа наҟ инаԥхьаршәҭ, инҭалоит еҵәакгьы, абар икакәкәа, еиҵыхԥаа имбарҵас Саша унапқәа, ушнеиуа ушьацәхныслар, умчқәа каԥсар, уахьча баҟоушәа ухагылоу аԥсар. Аруаа рԥыларатә убасгьы иҟан апоет Терен Ҷани, апоетесса Гәында Кәыҵниаԥҳа, ажурнал Алашара аредактор хада Анатолий Лакәлаа, апоет, апублицист Игор Хәарцкиа. Дара рызегьы ажәеинраалақәа ирыԥхьеит. Аиԥылараҿы ажәа иаԥсахуан ашәа. Аруаа рзыӡырҩит апоетцәа рҩымҭақәа ирылхны иаԥҵаз ашәақәа. Даурин Аԥшьбалықь Сагәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.